Vayken doğruğan günde yüz görüşü oturağız, doğruğan yüz kutlu olsun. Alttan altı selten eli İstanbul'da aytılan gep var deydi. 10 yaşında oyun sorgan ulaştaysın. 20 yaşında ulaştaysın. 30 yaşta çoğun turmuştun sağın karmap 40 yaşındanın barını maptaysın. 50 yaşta el ortolu yaşka tolup 60'tan ukka salıp rahatdaysın. 70'ten çamın çatıs bolosun da 80 yaşta lavlutmuş bolosun. 90 yaşta en kadırlı uzayga jetip 100 yaşında kılım yaşka toplarım. Malades. Anda ki o çok bolosun. Koyçayım. Bola turgan nerse? Tuğan ruhtu mаңлайына жарқылдап жайнап жүргөнүңүздө. Айтылат 5 бармак бөлөк билек 1, 5 улут бөлөк тилек 1. Бар болсоң баары табылат, билимди гана тилеп билет. Айтылат билимди эч качан Рахмат. Шу бүгүнкү туулган күнүңүзүнө жакшы жамдыр чармасы менен ортабыздагы кылымда кыздын атылып, кыргызда кыздын чачырып, кызыгын көргөн үйлөнүм кыз телебас макрук демекчи. Үлкөгөй сулуу үмүтай Аратай матып чармасына. Rahmat. Biz koştup durarız da. Almayın öyle. Hoppa. Rahmat. Gel güzel mi? Nam bolsa tavanıp kırminen moşa kırminen şankavalar teşkilayım. Namtanlar жақсы тамашаларды айтсын деді. Bir sıra olsalar narın soğuk ekенже çayır неме сусам. Susamır su. Narın da lezaklı su. Susamır. Susa emmege çıkan mesminde koyun meda. Sistemleşti. Susamarga çıkan mesmi. Anan үшін деп нарындық менен сусамырлық талаша етеді. Ana narındık жігіт айтады, bizde қышында күндүн суығынан азыр. Aha. Buyur. Aytar. Kışında gündüz soğuğuna tükürsöң tükürüğünün oğuzuna çıkıp жерге жеткиче тоңуп жерге тийгенде муз болуп чачат. Dedi. Дейт. Десе сусамырга айтат дейт, биздечи кышында кыш жерде экөө өтүрүп сүйлөшсөң, Miki bir şey dediler. бириңен чыккан сөз экинчиңе жетпей тоңуп, анан жазында күн жылганда көчөнүн баары бакаш. Birine biri adamlaşıp osundaydır falan gibi eken iki dostlar yerde balkanma oturup biri ikincisinde el olsun. Geçen günü ben ikili saatte 100 balık karmak koydum. Desem mençi göçe karma oturup balık sasam altın balık düştü. Osunda şamçıra var. Desem birisi anla osunda cama balık koydu olsun. Men oşo 100 balıkты 50'ler ulan sen canağır. Balığının osunda şamçıra. Os çırağını al koysun. Rahmat. Aldığı dağımdan os deyip tamak kurga baratkan tamak ayna koyular. Herkese hücum kılıp
Көркәді қойбайсың. Ар бір кез бақшақтай танысқандай бұл талантқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Мұны үйреніш оңай да. Компьютерді үйреніш оңай. Бірақ сіздердің талантты үйреніш өте қиын. Өте қиын да бұл. Өзіңдің дейіріңде, өзіңдің нар жағыңда, түпкіріңде болбосо Bir toп emgek talap qiladi. Бұл талантты балякет қылсаң дағы қиын да. Алты қолыңардағыны деле элементарный да, мисалы көрінеді. Анан сіздердің талантыңарға тазим етеміз. Чоң рахмат. Өркүнүңөр өссүн. Дагы мындан ары сіздерді телевизордон көрөлү, клигиңерди көрөлү дегенде өзүңөрдүн алдыңарга эмне максат тилеп койсоңор ошонун арга жетилет. Жаштын тилегин берет деп биз деле сіздер сыяктуу эле жашпыз. Мына быйыл 33-түн тамагын жеп атабыз мына. 18-синдечи? Жигит айткандай 30-та азыр могу түшкүндө карап турган абалбыз да. Кудай буйрса. Bir ошон үчүн баш турабыз да. Бутка турабыз. Вообще, Мурат, туруп алып, мындай. Мен ушул Отурганга да болбойт, мен айткым келип атат. Жигит бизден жигитте дозубузду тааныйт экенсиздер, Анан келем үчөөңүздөр биригип бир жакшы кабыл дегендерди айтат. Өзүңүздөр айткандай абалдын ичиндеги чачыратып бир кабыл дегендерди айтып анан бизге жакшы маана айтат. Bir-iki singilde koy. Дос, өзің бір ырдап беріп қойшы, өзің қоныс мен. Кабыл деле айтып Атарстан, алыстан ат жабыртып дөөр үнү кат. Шамандан чаңчып болуп. Kırgızda kızdı, kızılıp, kızdın saçı kırkılıp. Кызды сыйлап алган макулук деген. Кыз деген таный. Кыз некеде комуз таныткан кыз. Калпак таныткан да. Рахмат. Биз дагы ушул өнөрдүн аркасы менен ушундай сиздер менен таанышып отурабыз. Кубанычтабыз абдан баягы айтып эмеспи, жаралган адамдын өзү бактылуу дейт. Демек сиз бактылуусуз. Бүгүн ушундай жакшынакай жадыраган жаз айында туулуп турсуз. Кут болсун. Көп жашаңыз, кыска эле оорубагыла, баарыңыздар биримдигиңер өспөсүн. Тиякта конституция жазып атса бул туулуп атат да. Kanda eşiyor. Конституция жазылганда ошол күнү иште болот деп. Tulap işte. Ал Хамилаттын Жарбаларыңыз құтты болсын. Бұл ех туылған күн. Жашауға егер суңған күн, кендігіңді шарт кезіп бекітіп пене болған күн деп мәспе. Туылған күн құт болсын, өмір жашыңыз болсын. Қоноқтан төпкір жадабас, қолында барын аябас. Қолықтың тодай бейлі бар чамтқан бұғы чамалаш деген екен. Арадан бар тапаныңызды жайнатып, ысыз чайыңызды қайнатып, мына берді өз жолаштыр. Дамысы отырасыздар, құт болсын. Çok rahmat. Çok rahmat. Туылған күнүңүз кут болсын. Барлығыңыз аман болыңыз. Жаралып болсын үйүнгө келген күнүң, жарып кетүүгө несиптенген күнүң. Жылына бир жаш кошуп кубандырган кут болсын. Өмүрүңөр өзүңүз. Rahmat. Силерге рахмат. Sizlerge de rahmat. Калбайсыздар. Силер тозуңарды биз алып беребиз жакшынага. Biz alıyorlar, sizler de verirler. Жоқ. Anne boşver. Кел, жекті. Hey. Кел мында. Жоқ, мен тарта берем. Бала. Калбайсыздар. Oray. Çoktan eş çalış, eş çalış. Астайся арқылы естігенде. Кел. Бүгін ас керек. Айтасыз. Elinizler in. Gece gelirse baştan var.
Daha benim. Kaç kere acaba? Miki. Şuna ya. Miki bir şey de gelecek. Mika. Kulaklığı sağlıklı lan yok baklı. Sana da ayttık, özüңүз да айттыңар.